America in thlan pui sang ni som nia boina in mung mek chak jok tur mel alo langta ziak tu Dr. PC biak siama he hun nunga khovel thil thleng zia rang hi han thlir chiang te chaklama khovel optum tu le covid ripui the dara minti buai vek tu communist China chu ama thangkama okin atlu chemeka thanglama khovel ngong loi thei America president in thlang turin khoilam nge a hoidon ti in khovel mit a futhup mai boka ni tin chanchin bu te TV tele social media lama reto thin maila engemo lo thai ve chen hi angai thina khodang hoisan ve to don po in chiar tu then khatin thaile turin anorin bin nor chuak vele thina ni Democrat le Republican convention thirlet na August ni som paku atanga ni som ni pakhat sang ni som ni khan Democrat presidential nominee Biden lamin video kaltangin virtual convention ni thum an manga August ni som ni parukatanga ni som ni pakua sang ni som ni khan Trumpa Republican Polin nilichung convention an nei boka party thila White House tual zol an mangbik ero chuan eptu party atanga thik nale soisel atok deuh mipui sang khat zanga atanga sang ni inkar ma a le America le khovel mipui ma a Trumpan America mabak beisaina eng tak om thuwa puanga pon lama ero chuan eptu Democrat ho chuan an jangai chu in Black Lives Matter boina hoi hot tu ten an lo awnom na a Washington DC a Democrat mayor la in arundal chawa veng tu police tlem te a duty tira chumi tenen chuan na satakin an lo in noya Republican ho tulian pakhat po chil hrap tumin an lo bei bokani America mel pakhat chu ramro pui siam tura thanem ngaya malamek a mel dang le chu engkim ti chetura boina siam tu melani chu atakin kamhumol mol ani hi Democrat ho convention a khan thu soitu apiang ten America ram chiat ziale a kholo zia chi in thliar naram lak reng om to lo ang zong hlirin thu an soya coronavirus awanga America mi pui nuai khat singriat lai an thi awangin Trump pachunga an burbuna ama soi chiat na rem changa mangin thu soitu ta rengin an soi sel tlur ringwata America mason na tur kong thajok le vision nei silovin athim zong hlirin thilan thlira diktakin tun hnaya tual chung boina zong kha Democrat ho fui por wanga lo om vek ani awangin anni chuan soipo an soilang du lova Democrat ho in nga na pakhat Hollywood film star te po thu soi turin an roi ve takna a ma se sa khonei lo atak po ni lo lem changa intilar te hne na tangin ramtan thil tha chuak tur om lo zia chok an ron phu chuak leftist Democrat ho wanga boina lo chuaka Trumpa mo pu le ringot lo chu ti thei an nei lova convention an han zo chia chu an ma ania beisai tur thil tha a om lo ti America mi puiten an mu chiang ta a an soi chiat ber Trumpa din hun chu an tum lo zongin an ron vor sang tatat mai ani Black Lives Matter be chana ram chung mun tina boina an siamna khopui ta chuan eizon na le mason na kong tin renga atuar na sajel sia tuna khuan Democrat rural na state le khopui ta khu luatlak lovin an siam tiala tuma an him lova police an du boxi lo an thawang an hausak black hopo in thilom zia ria in an lo har chuak ta liberal left Democrat hovin political nan an lo pang mai ti an reto a an president atana candidate Joe Biden laka engma beisai tur om der boxi lo kumsomli pasari chunga politic fongchel tu te jinga lo tang to ni ma se ama tang ma bak tu te tan ma chorna om lo hrim chuti rualin black ho African American le Latino American ho te chu mitak tak le ram mangai tu Trump palama an pakai rui mai jokani Black Lives Matter movement lo chu ana me tha a George Floyd ta an tha na Minnesota state chung Democrat ho lan rama tanga khopui paruk ho tu mayor paruk lain Democratic Paul Kalsanin Trump palama an pakai ta khan
angong na khop mai kai hruai mi pui an nei du don mai sia tuna hian leftist democrat ho tu telu a haina satamai ani tuntum republican national convention rnc hian mak tak main trump chung ko ro puizia khovel ma aron puang chuak chiang hle mai republican party ai o athu sai tu ro pui tak tak zinga anu pui melania trump ite afapa eric trump ate afanu ivanka trump ite amak pa kasnaraten anpa an thlop that chia chungku a team work an lo nei zia america ram mangaya anpa impact zo na tele hlo thlin na phena afa chuan om takte lo in phum ruk zia te chu highland ani america ramin be sei tur ala nei ani chuan trump chungku le republican party hlun grand all party GOP hi ani ang he GOP president masaber abraham lincoln nungzui tu ani thu trump hian ngai sang takin ain puang ani biden ave thung chu afapa hunter biden akha apa vice president zarzavin ukraine le china atanga sumtam tak eiruk corruption thu boi ri tak orin atal boi mek tun ma hun rai to tak atang khan america rama politician ta chuan republican party ami than khat te po tiamin kanram ang hian politics chu eizon nan anlo man thina wanga ramtan aya khovel huapa lan moi le nom sak tuma anlo in man thin dan ta chu trump a hian aron hlim lang ta thina mual phau thlak anti in ani hi antan chuan nok sak khanti lo zia jang alo ni lo ani america sarkar lakatlak tlumtum khovel sarkar ho tu ten sumin engti takin nge anlo tham lung oi thin ti hi riat phak po ani lo tun hnai maya kan riat chian chu joe biden ate pa fa in communist china sarkar atanga tham na poisa dollar tluk le dingon khat le achan ve anlo fang mano ei thu hi ani washington khopui be chana ther hlo be sei tu politician le official lok korap pui pui washington khopui be chana ther hlo be sei tu politician le official lok korap pui pui washington suamanti mi thi sen nek por tum wang wat rol ho khu trump hi chuan then fai lenga administration felfai tak din atuma a ho te jinga mi thalo deuh ta chu aban nok nok fo ani anni million le sumnga corruption lian pui puin suma an control an mainstream media zong zong deuh tho kan lo ngai ro pui em new york times te washington post te wall street journal te cnn abc msnbc le adang te bbc point arim anam pha heng ho te hi ma na tangin liberal leftist democrat ho agenda vordar tu pui ber anlo ni a chanchin bu news network mangin khovel rorel tu te anlo ni hot maya khovel politics le movement chanchin te hi ani na dik tak ni lovin heng corporation lian ho te kaltlang vekin khovel hi newsin anlo chom thin alo ni mithiaman nga university te chu an control de vek boi thak tak ero chu pathian thu theology zirna le zela indirect taka remote control manga anban anti sei theilu tuk mol mai hi angai mo omlai chu ani a jan phak lo po an nei hlenem an textbook te hi kan chian ngai amo liberal theology mangin khovela liberal theological college seminary tamber chu direct le indirect influence mangin uncontrolled de ovek zonia hei hi chu chian tham ma om america politics buar chuar lutuk hanching fel tur chuan trump a hian kumli dang alamomo a atram khatna hi ep tu pol lamin an chai boi tluan chuak zak mai si a chu tiang boina kara chuan tun ma zonga US president ti theilo tam tak athok chuak man si ani chu wang chu ani ang a election campaign na reng renga mi pui aw hla chu 4 more years ti ani chung khovel control tu corporation lian agenda te chu leimi hring pung lutuk control te bat control le chumi atana ahmon rotangkai nei in ang in nei na zalen tak le olsam taka adu duin sarkar sen sawa nauti tlakte sa khothil abikin christian na ti dalvek pastoratan po among ko hur atam thei ang per orden mi mai turani a pathian hi nok sak anti awangin communist china khi dopui atan thuk taka aruka in hriat thiam na an nei bok
an agenda ril tak chu America rama socialism din ve to ani miau si a communist China khi aram mi puite baka Christian makta duai za jet rabbeta ti du da tu rong tak mai ani a ring tu te tong China changin China dragon khi amatiamin kan mu lai nge in pathianin asoi sa tan to a aladol mai lo na chan khi farwa anga zia thin lung ti saka awm wangani hei aya sop chiata awm zel theinan le lama chuan America rama ko ran lian tak mai khu politician te chuan thiam thilin an lo control tlat junia chu enge ko ran te chu chia an ol theinan politics a in nam noi ve lo turin an doi lung oya tak emoti in ko ran angin politics fela in nam noi lo tur emo an lo ti to maya candidate tan Christian thapo vorchuak ngam zeu lo khopin ko ran te khu sarkar thu noya an ma ni rem ti na ngei si in ra be in an lo om chora ko ran te la in sarkar chi alaka an ol thei phot chuan an lo in nem lung oi ve mai sia chutiang boruak mang an thak tak chu Trump palal tir phat khan aron bitum ngal chatani atira Christian ram ro puile zalen ram ni tura din ni sia pathian ring to lo an nam chin sia na in got ui trust ti te po ti bodu public muna tong trai phal lo le adang te awangin Christian te an room tak mewa ti chuan jeptha te gideon ate ang michak Donald Trump New York khopuya sumdong hausa billionaire chu evangelical ko ran ruai tu te chuan an president atana in candidate turin an wasom chuak ta ani Trumpan president na achela tanga thlarai lo te hnuwa sa kho zalen na dan chu apele ta a nei in ang same sex ho po antom im deuh troka dik takin US dan puya khan ko ran tele sa kho pol te tan dil ran po ngai lovin che ol na dan alo om sa rang ti te buma an lo om zia te an han in muchuak le ta zel boka an dan pui siam tu George Washington ate Thomas Jefferson ate hun lai ruai tu ma sa te kha Christian lalram din du tu Christian thatak tak an lo ni reng sia setanan an dik na mang thei lovin an mit alo ti vai alo ni a ma se pathian mi ruat Trumpa awangin an din mun anin muchiang ta thim le eng in do na alo ni reng ti po anin muchiang ta deuh dewa chu wangin evangelical ko ran tele pastor rol te chu Trumpatan an ko ran thewa a tho lok bera tangin an phule suau to ani Billy Graham tu le faten an tho lok America rama protestant le evangelical ko ran lomlian Southern Baptist an pastor ro pui Robert Jeffress ate Jerry Falwell Jr. tele midang ten tran an lana sa a ko ran nung le mason chak ber Church of God le Pentecostal ko ran rang te an tho lok le bok Trump Silent na Presbyterian ko ran te khu an phusave mo nge nei in ang pastora ordain du tu le Biden ate ti chak tok leka liberal ko ran thiang zaw lam anon jok ke ni mi zo Christian te jinga chuan Paul Soilovin ko ran tina Trump patan ti tak zeta kan tong trai le zualangai Trump atin lo vai chuan khovel puma Christian te thlawang hau tu tura pathian riak thi midang mel an la lang tlat silova mi te riat thiam lo kong zo tu Trumpa RNC khompuya Trumpa fanu Ivanka in kapa style le athu soidan hi adang dewa indu zong po ani kherlawang ma se kapa hian ati tumto chu a hlen chuak ngei thin ati a politician dangte a an lo zia soin Washington hian Trumpa mi zia athak danglam velo Trumpa hian Washington hi ati danglam zokani tia asoi chu mi puin an loma an thom ari hak mai mi hausa te sum nilovin ama sum ngei manga America president in thlanna campaign be lotling tu Trumpa hian khovel mi te riat tham lo hlo ma se aram le nam mangai wanga I sik soi chiat le englai po daudalna na satak le ama ka hlum tuma beitu om rengkara Make America Great ti slogan mangin sahni som paruk in thana mi zong makti khopinatlinga sahni som ni in thana hian Keep America Great ti thupui mangin ma ason le ta duai mai indo mi dik tak bonfighter hi alo ni a
do tu anga po le achak zia alang chuak na sating mai ani a hrisel na te po a thana lai leng hei kumli tram amhang zo tre pa ni khat zeu po a ha chol man lo khopin a mel ma ten an han nor buai tak taka America mithiam le milar te thuak zong zong mangin an sarkar rorel kholian House of Representative in alal thut thlenga tanga pai thak tumin an phiar mup mupa thu buai siam sakin an investigate an impeacha democratic state khopui zong zonga tual chung buaina siamin tuna te khuan an phului luya dananga an khin ne lo awangin kholai ro relna mop rule mangin dota sualtin reng tia puin arampum nginin anging loi loya ma se kato te po asai loveti in hepro rum le ro thap dik nangai na vuak thak tum hian an bei sate a anget tula le lama omzenei lova buai nuai reng hi mi puite khuan an kham to a anti buai rei po le Trump vote tu an pung mai don ni in alangta Democrat ho tu zinga thu soi tu te khan he tual chung buai na le ti re atul thu soi chuak du reng anom lova Portland khopuya Paul le Paul in be na civil war po an khopui ho tu Democrat mayorin police arwai thadu silova buaina apun lun zela Trumpan buaina chingfel turin National Guard karon pedon che amni tia tran pui atuma ma se he mayor hian tangkam deng khong tak mangin adu lo thu in alo chang thlamaka tuna hian tual chung buaina alakal mup mupa muntam taka indona kang mei chuak dorok in tha na le buaina in achim reng mai mitam tak in le lo chan te eizon na na nei lo ten mun him jok lampanin khopui an chu san zung zunga leftist democrat ho hanlal se antum angin socialism sarkar hian din se chuan an chan tur hian mai an chan po atluk don lo ti hi America mi pui khuan an hai to lo in thlan na turin thlani chau a om to sia boina siam tu democrat ho tu ten vote an hlo zel ti tuna hian anin rachuak le nu no ta a Biden ate CNN ho tu Dan Lemon ate New York State Governor Freddie Cuomo ate po in an thil ti sual anin rato nidanga po police ta chuan misual tlan bo tum an ka plum fowa mingo an tha chuan engtin ma an tilo mi hang an ti hlumero chuan Black Lives Matter ho ten buaina an ti chuak vakzel dik takin mi hang ho po in police ti bo tuma liberal left democrat ho thil phu thi an pompui lo buaina siam ching ho hi mi puitan an du lo tiala zirtop ni somthum pakhat thlariat sang ni som ni a team khas report danin opinion poll lama Biden a hi atla niam ta hle a niam zong zelin akal box sia Trump din mun la asang zong zelin akal sia opinion poll ranga alan danin Biden a hnung fe a omthin Trump chu Biden a ain point thumin ain vor chhota dai mai tuna phei chuan chaktur jok riat lo vote in book tok swing state antia Trump chuan point somli pakwa amu lain Biden a point chu somli pani chau anita thil du omlo in mung mek free and fair election a democrat ho hian chak don lova anin hriat awangin ballot box pa ngaya in thlang lovin dak kaltlanga vote thak mail in voting an nor ta chiam maya khol na tho ti kholo manipulate in bum na manga atling lo tur jok ti tlin thei ani ti South Korea rama le USA mun thren khata an lo practice to atangin achiang rangsia Trump patelam hian chutiang in bum theina thil chu an du lo hle a engtin nge ni zel don buaina za khuwa an siam le donem ti hi ngai tu zui ngai anita president atana in candidate Trump le Biden ate hi nidanga anti thindanin in debate ngai turangai anni a democrat ho hian Biden a hi an chuang lo na samai si a mi chak lo soi lo tur soi khut ching ti suaram rum thin ani awangin in thlan ma chu thup bowa pumpel thei dan an dap chara ma se president atana in candidate ve meu chuan a king pui debate ngam lova om chu tlom thak ati aniang kangame ati ve a in thu ruk reng thei ani don silova an in debate hun hi nga hlel om tak ani ngai tu ngai ro chu
har sataka in thlanna November ni thum sang ni som ni hian nei thei ram po ni se result a chuak vele pom thei lo lam atangin boina a chuak le vak thei hi ani Democrat ho sual zia le Trump an huat zia hian soina siak lova an lal don lo ai chuan thil ti chiat vek po an thre lo zia atang hian moi khai po azon tir thei reng lo America tual chungku engtin nge ni je lang le keni tan chuan Biden ate ang a ming chowa Christian ai chuan midik le ram mangai tu tong trai ngai na Donald Trump pathian riak thi hi atlin le nge yangai ani tunang renga Trump America khovelin amamo hi ala ngai lo Biden a hitling ta se communist China sarkarin sumtam taka alo tham lung oi to ani sia khovel hi China thu hnuaya turani rengota alo ni man trap nge a USA thuruk ril tak an thiam na ril chena an hriat lova alo lu chil na sat zia le alo ruk chu na sat zia chu hairual ani lo American University ro pui Harvard University le adang tepo CCP in alo chimpil lo chau alo ni man Trump om lo chuan Christian te din mun tur hi athim don lutuka chu wangin Trump hian an royal call House of Representative le Senate ne taka atlin ve theinan tong trai pui angai tak meu ani Trump patana tong trai pui na he America president thanna November ni thum sang ni somnia lo om tura hian pathian tri tu Donald Trump pate lam hi ne takin tling sela khovel puma rin na awanga ti re theile ara be a om abikin Christian ti du da tuar tu te anlo thlamuang em dona indona khovela om kanlani awangin USA khuan China Russia le Muslim firfiak ram te control thei kopin ral thuam thale zualden veng him tu na thok zel sela America a India mi te vote po i tom tham makta duai ni don lai ani awang le India le America in thian that na awangin that an chua India mi te tan USA visa po athil phal sot don kha kan mi zo thalai te tan po America a lu thei na kong ain hong jaw sot don ani Biden ate ang anlal chuan America ram ro pui khu an sop chane don mai dik takin COVID-3 the dar tu le khovel ral China ep tur hian khovel sarkar hi Trump patnunga hian ain tlar thup mai junia Crystal ram din thar le turin Trump hian he in thana hian amma aya thil ti thein ama chai boi tu te hi za ngai taka adu anga en colin ngel ngat takin atram ni na han mang le thei sela kum kha le chen USA president tan kan lati ngai lo kan ti ta hi mak ve takani Trump hian chobar khat po min la peleinem kan be sei hek lo vote po kan nei ve lo ma se heti taka thanem kan han ngai pui ta mai hi lalpa awang zokin he America ram ro pui bera lal thil ti thei ber Donald Trump hian i tran puina i tong trai puina amamo em wang ani